kanjani kakhulu sithi #sikuthola konke podcast khona la endaweni enhle kakhulu Sobahle Gardens indawo enhle leyo yokwenzela imishado imicimbi eyahlukahlukene le ndawo enama swimming pool kunobuhle obuningi ngempela ongabuthola ungakwazi ke ungene ku Facebook page ungene nje Sobahle Gardens kanti nathi uyasithola lapha ku Facebook sikuthola konke podcast igama lami ngukhetha ukuthula usibonelo engokwaduza abangazi kangcono bathi ke nguKing Duzette namhlanje ke ngiphethe ke umkhulu namhlanje isihambeli sethu esiqavile umhlonishwa uzoyichaza ukuthi umkhulu bani wakwabani ovela ngoba akekho umuntu ovele nje azalwe nje sekuthiwa umkhulu sibingelele kakhulu ngibingelele lapha e-studio sikusona ngibonge nje indlela eningamukele ngayo lo khulumayo ke umkhulu ngomezulu ozalele endaweni yasemfekayi eMtubatuba ngakhulela nje khona futhi konke nje ngakwenzela khona eMtubatuba ukhona kumthameri ke ngale behind the scenes ke uthaminge mamthameri uyamthola ku Facebook nongithola Rocket ke _King Duzette namhlanje ke sizoveza ezinye zezinto abantu abaduka eyibadukisa ngoba siyazi ukuthi isizwe kuningi abantu abakhulumayo njengamanje and umuntu akazi ukuthi kumele akholwe ini angakholwe ini namhlanje ngizofisa ukuthi usembulele mkhulu ukuthi wena ukuze nje qala uzofike ube umkhulu iyaqala kanjani yonke lento ngizalwe nginaso isiphiwo ekuzalweni kwami kuningi okubekwenzeka ngisesemncane okukhombisayo ukuthi ngihlukile kunabanye abantwana abazaliwe kwahamba kwaze kwafinyelela isigaba la kufanele khona isiphiwo sami siqhume khona sisebenze futhi sisiza abantu mhlasimpe ke ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ke ngiyazi ukuthi isiphiwo kunzima kuningi izinto ezenzakalayo ungena ezingozini mhlasimpe iziphi lezi ngqinamba owabhekana nazo nje empilweni mhlambe kafushane ukwendlalela abantu ngoba siyazi ukuthi khona umuntu njengamanje obaleka isiphiwo osibalekela isiphiwo sakhe and abantu abadala balokhu bamkhombisa ukuthi wena uma ngabe ungasamukeli isiphiwo sakho is either uyafa noma ushabalala yonke into yakho engabalula kakhulu kubantwana abanesiphiwo noma kubantu nje asebekhulile abanesiphiwo izinto mawunesiphiwo uyibona ukuthi kuhamba izinto zakho zilokhu zihamba ivaleka ngokwehlukana nje kwezinto ngaba isimeni somsebenzi isimeni sekwezothando ezintweni nje eziningi uvukelwa ngabantu izitha impilo kahlahla mawunesiphiwo ukuthola ukujabula umuntu nje ohlezi uhlukumezekile kuze kwandulele bese wamukela lento sokuthunywe yona uthunywe ngabantu bakini bese kuyima ezinye zezinto ke bese iqala ke ziqaqeka zivuleka kancane kuze kuhambe kahle impilo yakho mhlambe kubingelele edla kahle naphila kodwa siyaphila mfowethu siyaphila mhlambe uyibuza ngasekhaya ukuthi wahamba othwasa mhlambe abayisazi khona bathwasa ngamanzi mhlambe waduka noma wavele wayena khona nje abantu ukugobela kwathi hayi ngiyambona yangena amathwasa afana mhlambe uthanze ejeni yakho ukuthi kwenzakalani nawe ijeni yami ithe kuhluka kwabaningi ngoba angaze ngihambe ngiye kumuntu mhlambe ngiyokhonsala ukuthi nginabantu abadala noma nginesiphiwo kodwa into bekade ingihlupha kakhulu laba abangithumile emhlabeni bekuyibona kade beyifikela bona bekhulume nami bekhulume ngilele bekhulume nje ngibhekile ngamehlo so bengithuma lokhu bengithuma ngikwenze lokho abangithuma khona kwaze kwagcinelela sekufinyelela esigabeni sokuthi sebeletha kumuntu ozosizakala ngaleso sikhathi mhlawumbe neminyaka emingaki lapho ngoba sike sizwa abanye ukuthi nanesikole impela basiqede lethi umuntu no 10 years sizothiwa hayibo ingane encane njalo siyabile mhlawumbe uthazele ukuthi awuneminyaka emingaki kakhulu ngoba sike sibona nabanye kwezinye indawo mhlawumbe umuntu kuyi-background na mhlawumbe basindisiwe ekhaya mhlawumbe umuntu uzothi uyiNazaretha ukuthi mase sengibona izile ukuthi wabona kamademoni awasimuyiseni uyacindezeleke yabona bayikhona ukuthi ayisebasigadla ke manje njosigada mhlawumbe uthazele lapho nje engingakusho ngingakaphenduli imkhulu lapha othe wakhanyisa khona engingakusho isizwe sethu njoba sikhula baningi abantu abaneziphiwo abangazamukelile abanye ngokucindezeleka ngokukhula ngokwe-background yasekhaya abanye ukuthi ubona kuthiwe ekhaya nisindisiwe noma niyakholwa bese nigcina umlando wenu noma isintu senu ningasenzi ngendlela ngoba manje nisaba ukuthi nina seniphuma endleleni
right Yeah. bengineminyaka e11 kakhulukazi kodwa ekuzalweni kwami nje ngisemncane ngo 3 4 5 mabengilanda bengikhuluma amagama aqinile ahlukile angafani nawengane kodwa la engikukhumbulayo ngithe sengineminyaka e11 ila bese ngikwazi ukuthi ngibone izinto engajwayelekile ngithi ngihleli mhlawumbe ngibona kuvuleka ngibona umunye umhlaba kodwa ngikulo mhlaba okhona ngigcine sengitshethe umqondo wami shothi uyaphazamiseka noma mhlawumbe ngiyahlanya sebengithwebulile so kuningi engakubalula kodwa kuthe makhamba ngigcina ngakwazi ngagula ngasinga lapha ngagcina ngisindile kuseyiyo njalo indaba yakho ukuthi angifuni ukwamukela umsebenzi wabo abantu abadala ngaze ngaqeda isikole ngazama nami impilo njengezinye ingane kodwa bekwala khona ukuthi izinto ayifuni ukuvuleka ngendlela okuyona yona la ngithe sengisemsebenzini khona ke la seliqinisa izwi lokho lithi cha wena sikufuna ekhaya sikufuni lapha ngibabize ngamademoni ke mina phela ngeke ukuthi ukukhuluma umuntu ongamboni lokho ukukhuluma ngoba nje vele nabakuthwebula ke lapha kwaze kwandulela khona ukuthi ngicela sengingene engozini yemoto lokho bebuya ke bekhipha amasondo emoto kwaba kuningi nje igaba engidlule kuzona egcina ukuthi mhlambe ngigcine sinami semuvuma ukuthi ngiwamukele lo msebenzi ngoba bese beyikhombisile vele ukuthi bakhona laba abantu. Mhlawumbe ngiyafisa ukubheka ukuthi siyazi ukuthi siqhamuka ama-background angafani. Mhlawumbe ibuphi ubungozi obungaba khona ekhaya mhlawumbe uma ngabe bengasamukeli isiphiwo sakho mhlawumbe bengakwenzeli lokho wena okumele bekwenzele khona ngoba siyazi ukuthi uthola ukuthi khona amathwasa ahlala ekuthwaseni kuze kudlule nesikhathi. Engingakusho noma engakubalula umndeni nomndeni kusuke kukhona umuntu osuke ekhethiwe baye betha belungu the chosen one. So lo muntu loyo ke usuke ephethe ukhiya ozovulela abonke abantu abasuke bekhona lapha ekhaya ngoba umuntu mayisuke enjalo wamukela isipho lesasuke ephathiswe sona kuye ikhambe kuqaqeke nakwabanye abasuke besemaceleni. Okunye okwesibili la kukhona lento ukuthi abantu manje abasawulandeli umyalelo wabantu abadala ababathumile sebenza umthetho wabo bese futhi belalela nomthetho walabo abantu abasuke bebalekelela ingakho namhlanje ubona izangoma zanamhlanje zihambe ziyothwasa iqedwe umuntu akwesisikhathi umuntu usebenza insuku embili uthola ukuthi sekuvalekile omunye ugcina nje ngakho ukuphuma ethwaseni bemenzela umgidi engasebenzi nje ngangeni ngisho umuntu engasebenzi ingoba laba abantu laba basuke sebewuphulile umthetho wamathongo okuyiwona asuke ephethe lo msebenzi bese kuthi naba ogobela hayi ngoba mhlawumbe ngibakhuluma kaba abanye abafowethu abenza umsebenzi kodwa kwanabo abasawenza umsebenzi ngezandla ehlambulukile noma ezimhlophe sebebukelela isisu sabo bebukelele bona ukuthuthuka kwabo kodwa bengabukeleli ukuthuthuka kwesizwe ngoba njengoba singabalaphi bendabuko okwethu umsebenzi ukuthi sizosiza abantu not ukuthi kusuthe thina kodwa ngaliphinde leyo owethu umsebenzi ukuthi sizosiza isizwe sizolekelela abantu kodwa hayi ukuthi kusuthe thina. Usekulelo phuzu ngiqolisa ukunqamula umlomo omkhulu siyazi ukuthi wena njengoba usho ukuthi unesiphiwo kulesiphiwo lesi uthola ukuthi uyothwasa ne uma ngabe uyothwasa ugobela wakho abe nomona mhlasimbe kuyenzeka yini ugobela wakho mhlambe afuna ukuthatha amandla akho bona powerful kakhulu kunayo usifike kulesimo sokuthi manje izinto zakho igcina manje seyifiphaleka noma mhlambe ekugcineni ngoba siyazi kuyenza ukuthi ugobela wakho afuna ukuthatha amandla kodwa kube nalento ezofika kuwena ukuthi hamba ke manje. Yebo mkhulu engakuchaza kabanzi ukuthi ogobela mabesiza abantu ababasize ngokweqiniso uyazi ukuthi mina ngendlela engiyaye ngibone ngakho ngisho kwathiwa kaMakhilwane kuvuka umuntu onesiphiwo ozosebenza abantu akumele mina ngibe nomona akufanele ngijabule ukuthi sesibaningi manje odokotela esizokwazi ukulekelela ngoba abantu abasuke bedalela ukuthi bazosizwa yimina babhaliwe la esandleni sami bazoyizela bona la esandleni sami ngoba kusuke kuhlangane ingilozi nesithunywa esisuke singithumile nedlozi okuyilona elisuke lingiphathisile umsebenzi lona lizoyilandela bona abantu uyena umuntu osuke ezokwazi ukuyihlukanisa manje ngalesikhathi kuvuka umuntu oseceleni omunye uvela agcina sehambe eyothakatha lo manje onesiphiwo njengaye sekuyavalwana manje impilo manje isiyama abasawenza umsebenzi abathunyelwe wona ukuthi belekelele isizwe sikaNkulunkulu ngoba kahle ukuthi silekelele isizwe sikaNkulunkulu bephila abantu kuvuleka izinto abantu bebuye bezoyibongela bona impilo nje ikanjalo lo msebenzi. Mhlawumbe ngiyafisa ukubheka ukuthi ngiyazi ukuthi njengoba wena unamandla ne
khona abanye abantu abaseceleni abafuna mhlambe ucabanga ukube mhlambe kwayikwenzeka yini kuwena wena ususebenza kwabakhona abantu abaseceleni abangavela kwavuka izitha kulo msebenzi ke awukuthola ukuphumula izitha zivuka kubantu bangaphandle ezinye zizivwesho nasemndenini ngendlela okusuke kunzima ngakhona impela nje uyazanyazanyiswa kubonakala impela ukuthi wona amandla khona kodwa omunye mhlawumbe egcileni afuna ukuthi athathe lesikhwama lesi kube esakhe ngoba siyasibona manje ngiyaxolisa ukulokhuza ngoba suke sesibona manje izithelo zaso ukuthi nakuseyenzeka manje ayi nami lento ngingayenza le yabo so ugcina nje sekuhamba kugcina kungenelela ezintweni ezifana nalezo ke mhlawumbe ngiyafisa ukwazi ukuthi mhlawumbe kwenzeka kanjani ke asithi wena mhlawumbe awusekho bese isikhwama sithathwe umuntu ongeyena iziphi mhlawumbe izinto ezenzakalayo emndenini ngoba siyazi ukuthi bakhona abantu ukuthi mhlawumbe ubaba ubekade ezinyanga noma ube umalaphi wendabuko bese yena efuna ukuthi athathe isikhwama kodwa kungeyena okhethiwe ngicela ukuyilungisa le ndaba yesikhwama ngoba indaba yesikhwama isishaya abantu abaningi isibashayile abantu abaningi indaba yesikhwama ngoba umunye umuntu uyayihambe yongena lapha entwasweni makugobela ayitshela ukuthi lapha kufanele aphume nesikhwama kanini isikhwama nami sengisazi ukwazi mhlawumbe ukuthi sibe isikhwama esiphathwayo sebesinani isikhwama sibonwa asibone isikhwama siphile emoyeni sisiphiwo hayi kanti uthi uzukushile mhlawumbe amathambo akho omunye impela wake wafika ngikubuza ukuthi kanti wena uhlaleleni lapho ohleli khona abafuza yabona usuyasebenza indema wathi manje inkingi isikhwama samanga akakanginiki ukugobela so nje ngase ngithula ngayibuka lento ukuthi abantu bakithi basaphazamisekile noma banalo ulwazi umuntu uze kholelwa ukuthi mayekuhambe wayolungisa isiphiwo sakhe fanele kaze aphume mhlawumbe nezijumbane ezithize zokumithi kanti cha isikhwama siphila kumuntu mawukhethiwe ukuthi uyanikezwa isikhwama automatically sesikwena emzimbeni kana ukwazi usihajeka nje ukuthi awukwazi sengiyophendula awukwazi ukusihajeka akakwazi ubaba omncane azothatha isikhwama sami kodwa mayisenze njalo sekukhona umkhubo othize asewenzile kimi shothi ukumthwebula sekimazile sekukhona lokho akwenzile manje ukuthi lento useyintshontsha kusiyona yakhe kodwa sefuna manje isebenze kuyena ngoba siyazi bakhona abantu abangaqondi because uma ngabe wena uphathisiwe khona ezinye zezinto oyiphupha ebusuku ukuthi ukuze lo muntu lona ozela kumina ozobeka inkinga kumele kube mhlambe nomuthi engiphuphayo noma mhlambe kube nempophomo engiphuphayo ukuze asizakale iyona ndlela ke ukufika kwesikhwama sakho uyalala ebusuku bekutshela impande ethize uhambe uyoyilanda bese uyayiqoba uyayibeka mawuphathiswa ngokwempande mawuphathiswe ngokwewasho nakhona uyathunyelwa iswasho esithize uzosebenzisa kanjalo uyaqoqa leyo nto bese uyayibeka usuke ezofika umnikazi wayo leyo nto azofika ayisebenzise kulabo abantu abasuke bezolethwa lapho ngoba phela lo msebenzi sikhumbule ukuthi akusiwona owethu kodwa ungowamathongo ungowabantu abadala kanye nomvelinqangi lento iyahambisana yabona ngaso sonke isikhathi abantu abadala noNkulunkulu bayahambisana lento ayilahlana